kao što vidite, imali smo zadatak da napravimo pješčani sat. Taj zadatak je bio iz prirode, koji je bio dodatni zadatak i sad ćete vidjeti par naših satova. Moj pješčani sat je napravljen iz 2 boce jame i soka. Ja sam ih naprijed očistio. Zalijepio sam dva čepa zajedno i napravio rupu preko toga. Stavio sam fin pijesak za između fuga i traje oko 11 minuta. Moj je napravljen od 2 male boce i punjen je sa krušnim mrvicama. Traje jedno 20 sekundi i ovo tu moj selotip, tako sam ga bila učvrstila da više ne padne. Moj je napravljen od 2 plastične boce, odrezala sam ih na pola, zalijepila sam čepove od staklenki. Tu sam zalijepila da ne bi pijesak ostao, da se ne bi boce razdvojilo i moj taj je od 3 minuta. Razliku od njega knezinu, moja ima šećer unutra i moja ima manje pločice. Ja sam ovo zalijepila sa selotipom i ovo sam uzela od limenke čep i moj traje 1,5 minuta. Radila sam boca od mineralne, koje su na njima je pričvršćen, zalijepila sam čep od staklenki i traje 4 minuta. Evo moje izgleda malo drugčije, 2 boce od mineralne, pričvršćene su ljepilom i unutra je pijesak i to kad se Evo moje je malo drugčije i malo je tanji, napravljeno od ovih kapsulice za obode pojma nemam i unutra je ukrasni pijesak i stevia. I evo, traje 25 sekundi, valjda pomalo. Ja sam to, da, 25 sekundi traje. Ja sam napravila ovaj pješčani sat od 2 boce koje sam se vezala na pola. Zalijepila ih tu i zamotala. Ovdje sam zalijepila sa nekim selotipom i stavila čepove od nekih boca. I za razliku od njenog, moj je napravljen od sitnog pijeska, a njezin je napravljen od... A moja je napravljena od riže. Ja sam trebala napraviti veći otvor od čepa, zato ide ovako dobro. Jer riža je veća i krupnija je. Ja sam uzela isto dva čepa od limenki i moje boce su manje.